رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرموک صحابہ التاجر الصدوق الامین یس تاجر تجارت کری امانت داری سان پوز دیانت دکھ دہی نکے یل سو تاجر قیامتس مزی تو ایچو پتا سکمن سیت ویت مع النبیین نبیین سیت والصدیقین صدیقین سیت والشہداء شہدان سیت بشرتے کی تجارت کری امانت داری سان دیانت داری سان نت اگر شامس این گٹس مز گراکن عدل بدل کرن تیل چھس پائی تیل کمن سیتے دوخ دیتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من غش